da ono što se desilo prije 30 godina na današnji dan bila je greška, bio je čin bezumlja i znači da ne može se nikakvim rušenjem ili bilo kakvim skrnavljenjem dovesti u pitanje postojanje ovakvih bogomolja i ne može se zaustaviti ni narod, da ne može se zaustaviti ni vrijeme. I danas, 30 godina poslije, svjedočimo upravo tom bezumlju na način da se izgradi ovaj predivan objekat džamija Arnaudija ovdje u Banja Luci. Naravno, zahvalan sam u ime Republike Srpske svima koji su pomogli, prije svega Republici Turskoj, koja je izdvojila najznačajniji dio novca, i svim drugim institucijama koji su na bilo koji način dali podršku izgradnji ove džamije.